Kau barasin je lah saya. Kau den kawasan mama barasin apa ke? Kau kalau lata jual kau lama minta piti ka den. Lah ada toke kak remak marintah lah pawak ko tengah. Ya lah ya mau merasin asal ada toke dan merasin ah. Biasa tiap minggu lah ya kakeknya toke ka makini lo angki hati. Nanti kok sebentar lagi betul. Itu kok kita barasin pisang gitu kok. Kalau lah barasin kok sana lo toke mencari muago betul. Pisang awak kok buah kadang buah nak mah. Ya. Nama kadang-kadang buah mah pernah buah sekali dulu. Sila mak ko kadang matang kadang-kadang mak buah. Sedangkan batang le kadang apalagi buah. Sampai 10 meter panjang tajang. Hei. What? Lu apa ni bagi toke lu mak? Nyo tajam pendek ini aponyo tuh panjang ah. Apa namanya teh? Tingkula itu ah. Oh, tengkula. Nah tuh ah. Yo panjang-panjang. Ya berasin lu mak contoh lah buah. Itu cama. Batang ada 3 datang saya mak awak. Yo. Tuh rajin-rajin kau mau memberasin ni koko. Ndak den kawasan nama apapun deh. Iyo iko apa kayuang. Tadi nanti mau ando. Pisang nang ka di rental iyo iko ka. Bantu-bantu Oke, gak ah. rimbun kok banyak pisang kok mbak. Ang pokok paye lah. Tak batuk dan yokok teh. Nama eh. Apa pak? Kau ka? Ya den kau masih apa je lah. Ini mengapa di nangkalan ni kau tagak mirip tunggu mah? Apa tujuannya makasih itu sih den? Nggak tahu entah toke entah mali yang unda agak lain model. Mang cilok lah dan kau tujuh cilok lukor kau eh. Tampang nggak meyakinkan dia. Nan sabala aku mau dia kehilangan selama. Banyak kuat agak tuh. Kau toke pia iko sabalik ka. Aku pitir kau mah. Jangan tule kau retun leh. Ali amu lo nya. Bapo cerita pisang kau deh. Pisang kok kakak ada jual rencana mah betua. Kau masak lisui ngode yang pisang yang. Ketek-ketek lo mbak. Nah, ada pisang kami coba masak lisui ya pak. Badago main. Badago pisang kami. Inyo jale bau mau umbu aponya tu bau betua. Tinggula deh. Yo tingkura itu. Tinggula. Itu sih den tingkula deh. Baule iyo le pisang kau ah. Hei di luar boleh nya kok di dalam berasia sama jo hati jo jiwa raga reng Ada pisang sama le pisang sama pisang apa nama le? Pisang hantu. Dapat tengkulak tu lah panjang ko ha dete ya. Bengkok pisang mbak. Hah? Bengkok pisang. Baule mah. Bengkok ko isi dalam kan ada bengkok deh. Iya. Le kamu coba pikir di kau ah. Le kamu mungkin gak isi di dalam dia. Aku akan itu ya. Isi di dalam ti lui apa ti? Apa ya? Bengkok. Kulit bengkok. Le kamu mungkin di kau. Nyo isi na peralu ya dah. Ini bengkok ko isi dalam luinya. Pisang kau lui lisui le. Apa kalau mali pisangnya kami aja nah. Kalian datang asal mau datang pak. Tuan cak datang ya pak. Cak isi pak. Batang kan cak. Batangnya lu deh mbak. Apa le isi? Nyo kini betul. Nyo buat apa kau jual karen? Ben jual masa patunya aja betua. Buat apa? Sepatu ibu apa dan nangka mungkin lah. Inyo sesuai jo batang betua. Sesuai aja batang ketek batang. Panjang ko besok pak. Apa cucu le munculan ni kau cekolana le. Pokoknya ada batang ada buah mah betua. Iko kan 20 empun ga. Tawaran ka maroro ka pinggan nan ya. Kau pinggan. Nah. Borong ka sado le. Buapo ka sado? 20 batang kali 150.000 betua. Iya. Mahal mbak. Mahal ya. Walaupun jarum jual deh. Wah mali 1.000 sincik nih. Coba ang kalin-kalin bana buapo tadi bia? 20 batang kali 150. 20 batang kali 150 3 sekian. juta kepian mbak. Nanan pandai boy betong ang ale-ale 70 piti. 70 bia. 70 apa pak? Ndak kepandai kau betong deh den lah tamat sekolah. Amak lego bisa kali dicur ya pak. Masalah piti kok nak bisa dikicu kan deh. Kecek kau bapo? Kecek den. Ya. Ndak tahu den dia. 3 juta. Apa 3 juta?
Kalau 3 juta orang jadi Apa 3 juta? Iko mau de pisang tengkulak pisang kau leswi. Bapo lah caro. Oh ye, Kalau apa aku anu lah, Pak. cari buah pisang Ndak kalau kali aku ni. lo je beli le kalau ndak kau cari tu pala pisang lain le. Enggak kan nama. Ugi kalau Yo. tidak mak. Ko amba main namo kami tua. tu. Ko lamba namo dan nama Yo. bagi namo ka di kau kami tu kan. Iyo, jangan tangga-tangga pinggang lu dah mau itu dah. Tangga takui dan jadi gue udah tangga Ah. pinggang tu betua. Jadi Nak jadi le Pak. kalau kiro ko mah Kaki mana lah udah. satu ibu apa ka? 1.500. Kata jang. Itu nampak yang mahal dan tu mama Bali balik. udah. Batang nyoko jual dan jual ke Jawi ya nyobali di Jawi. Ale jale di Nyo kau. betu dah. Kalau tak kapati-pati ya mah gua so kaki koden. Kalau tak kapati udah so wangke lah udah dipalak dan golai. Dan kena kerape-rape paripurna di sikoro. Oh, betu caro cek kau. Pak, laki sewa badannya tangga sewa. Ngambil Awak tak lui dan nyuma gua awak. Bati nyo ago pisang awak 70 ndak pakai piang tu ke ko memang. Ndak betul deh. Ndak betul deh. Dan nanya satari. Kok satari nanya mah? Eh, satagi Ya. boleh. Dan nak mau kau mau ngaren kau mau dem mah? Pakai ladang Pak lagi Pak. Le jale dia udah aku. Oh, tambah. Tadi kan 1.500 kecek. Yo. Ah. 1.500 Pak. 1.500 kecek deh yen. Dan nanya na satari. 110 lah kita pun. Apa kah? 1.500. Kapun ako galagalan pokok kita ke sesuai timba coba lihat betu Mau pia. dia udah tuh nama yakin kan dia betul itu betul den. Kopi dan camele kau lai. Hah? Hah? Nak kamu beli pisang dia tak ganti. Dia nak kakak kau jual pisang ke 1 kilo ro. Gilo cakap pasir eh. Kalau tiro mak, dia dah jual pisang. Pisang kami nak dijual Pak. Sesuai pisang lesui ke diwali cukup ke yang nak jadi balabo kalewa ke. Iya. Berapa lagi? Tampang mau dewa piti. Pisang awak nyu aku le jalin udah asubawan pisang koden ko digoyang lah betua. Saban daun ke lali sui. Coba kau cari mana? Coba kau cari mana di bidang ke? Le jalin udah. Iko daunnya ku udah kumi mah gak kalimanyi kada. Apa Daun. buah? Cek kau kamjang nang daun le ke kau. Iya. Karisi aku lama ni makan. Ayah lah. Dan nama itu. Wangke lah le. Dia jatuh dah di kau kah. Dapat piti mau gua awak le. Ayo, Yang di kau. lanjut.